Okay, labda wewe uko mahali unashinda ukilia shida kila siku, kazi zako zimesimama, mambo yako hayaendi mzuri. Unajiuliza na ule mtu fulani wanga tunashiriki na yeye akijaribu kitu, akijaribu kuomba, unasikia ushuhuda ya kwamba Mungu amefanya nini? Amejibu maombi yake. Ni ile sababu inafanya Mungu wanga anajibu maombi yake, akisikia chochote ambacho kuhani wake anatangaza ya kwamba kinataka kifanyike kanisani, anasimama na yeye, anajinyima mpaka kule kwa nyumba yake, ni yeye abaki bure, lakini asimame na kuhani wake. Sasa unaposikia chochote kinatangazwa pale kanisani na kuhani wako ya kwamba siku fulani tuko na kitu fulani, wewe ambaye unatamani kuwa kama kuhani wako, wanga na wafundisha, jaribu juu na chini kabisa, utembee kila jambo ambalo kuhani wako anatangaza kwa matoleo, jikaze kwanza. Matoleo ndio uanga inasongesha mtu kwenye kiwango kingine, matoleo inafungua baraka zako, matoleo inavunjavunja laana zenye walikulaani, matoleo inavunjavunja umaskini, matoleo inavunjavunja magonjwa, matoleo inakubariki unaposimama na kuhani wako katika kile jambo lolote ambalo anatangaza. Sasa kama hii Sunday ambayo inakuja ya kusaidia wale watoto mayatima, simama nao ujenzi. Kila chochote ambacho kinatangazwa pale kanisani, kubali hata kama ni 200, usimame na kazi ya Bwana na Mungu ataweza kukubariki. Lakini ukiwa tu pale kila siku hauna tu, utazidi kulia mpaka dakika ya mwisho. My name is MK Aura. I'm born again. I love Jesus. Kuna siku tulisoma kitabu ya kwamba, tukisoma katika Biblia ya kwamba unapotoa sadaka unapanda kile kitu ambacho utaenda kumulilia Mungu, nikumbuke katika kitu fulani. Mungu nikumbuke, atakukumbuka. Bye bye. I love you all. Na wale ambao hawana kabisa, chukua kile ambacho kwa nyumba kitakusaidia. Asanteni sana na Mungu awabariki. Bye bye. Na pia nawakumbusha kwamba kile ambacho unatoa ni kile ambacho unapanda. Unapotolea mtoto yatima, unapotolea kipofu, unapotolea kiwete, hiyo ni sadaka yako ambayo unajitolea. Na chochote ambacho unatoa kwa Mwenyezi Mungu na kwa wale ambao wasiojiweza, jua kwamba hata unapoenda katika maombi yako uko na right ya kuclaim, kumwambia Mungu, nikumbuke katika ile sadaka yangu ambayo nilipeleka pale synagogue, nikumbuke katika ile matoleo yangu, chakula changu ambayo nilinyima nikapelekea mtoto ya yatima, nikumbuke katika zile nguo zangu ambazo nilizichagua katika sanduku yangu nikapelekea ule kipofu na ule mama asiyejiweza. Unapoclaim kwa Mungu, Mungu hawezi kosa kusikia kilio chako. So kila ambacho unatoa si atunatolea mtumishi wa Mungu ama unatolea mwingine, ni wewe. Kile ambacho unatoa unajipandia wewe mwenyewe ambacho utavuna. Na unapoclaim kwa Mungu, Mungu lazima akupatie na Mungu aweze kubariki. Love you all. I love you all. Asanteni sana. Okay, tena bila kusahau hii Sunday ambayo tunaanza tarehe 1 mwezi wa 2, tuko na ibada ya kubariki wale watoto mayatima, viwete, vipofu na mama wakongwe. So tunakukaribisha Sunday. Kesho unapokuja mkesha, kama unaweza beba chochote ambacho unaweza kuja nacho, tukaweke pale kwa madhabahu na tuweze kuwabariki on Sunday. Kile ambacho utabeba kitakuwakilisha katika maishani mwako na Mungu aweze kubariki. Labda uko na manguo, uko na viatu, uko na unga, chochote ambacho utakuja nacho, hata fedha, tutashukuru, tutasema ni asante. Asanteni sana na Mungu awabariki.